Have you heard of the trending self-heating hotpot sa TikTok? Actually, no. I haven't seen it myself. So today, inyasuwayan ang trending na self-heating hotpot sa TikTok. Tapos, inyo silang i-rate og meh if dili mo ganahan and wow if makaon jud siya nga trend. Are you guys ready? Oh, syempre. Ready. Okay. For science. Okay, first impression. The packaging suits for candy or some sweet stuff instead of hot pot. It's like bubblegum. Na-curious ko sa sud. So let's open it. Okay. Yeah, like everything is in Chinese, so pero naara mga guided details here kung unsaon nimo. So naara pictures to guide you. Nai water. We got a spoon. A spork. Man's greatest invention, a spork. Oo, mo ting bugat, bugas. Daghan na gud ani, masigo ni diri. And then there's like a thin tray. Tapos there's like a soy sauce. Tapos, di ba, pedigree. Chareng! Dili bitaw. I think mauni ang sudan. Kay based sa TikTok nga ako nakitaan, mauni ang sudan. I don't know what it is, pero basin mauni ang magpainit niya. Or magpaluto. Okay. I heard niya, kuhan daw siya. Kanang quick lime something. Quick lime daw siya niya. Butang na magtubig kay. So yeah, maning sa sud. Oo, mo bugat siya guys. Na siya yeah, kompleto. Ang imong buhaton is i-assemble nimo daan ang rice, ang sudan ug ang soy sauce, mix with the water and ang tin pan. Okay. The rice, the sudan, and the soy sauce. Sige, and then this is the sudan. Oh. It smells like it has mushroom. I'm excited. I like mushroom. Oo, ang saka ni siya. Di mo gud ka makaibaw siya sa flavor. Mura siya curry. Awa na siya. Ang sagay ni nga beans. I don't think there's much sudan because it's quite flat. But alright, mas ooh. Ooh. That smells good. Maybe sweet and sour. Tuna, I bet it's tuna. I smell tuna. Sweet and spicy pancit canton. Wow! Ganon. So, in ano siya, guys? Na siya carrots. I can see carrots here. Pero yeah, ito na siya isagol dira. Ayan. Tilukon girl kay scarcity. Char! Di ni para nako kay hinudaan ko nga pagka-person. But sige lang, we'll see. Sige, mix na siya. Then you prepare the heating pan. Ibutan ngayon, Nas. But, yabo? Yeah. G! Let the magic begin. Oh, nothing's happening. Wala lagi. Pero niburot siya. Hello? How are you? Nag-start na siya gurgle. Nikusog na siya gurgle. Can you hear it? Oh my God. Uy. What kind of days are they? Nag-enjoy. Then you wait for 15 to 20 minutes for it to fully cook. Alright. Okay, so apparently after 20 minutes, maluto na ni siya. So, ato i-check unsay itsura ani. Kay ganina kakita mo hilaw jud siya and medyo oh! Huy, fam! Guwapa kayo siya. Okay, looks good. It actually looks good. Oo. Yeah, look. Nagbukal-bukal kaya pa siya sa sulod. Kung kao na. Aray. Oh, wow. Lubito, in fairness, pretty siya sud. Tanaw mo. Diba? Masyag paklay. Sige, be, ako i-try. Let's give it a try. Ano halang?
Sige. The moment of truth. Nah. Kira. So, tira na to. Smells good. Uy, oh! Sige, let's try her. So here's the first bite. Para ka, Namiraman. It's decent food. The whole package, the technology, the whole convenience of it. Wow. Taste, sucks lang. Maybe like a 6, 7. Okay ra. Okay. It's good. It's very good. It's actually very good. My final rating is 9 out of 10. -1 kay halang siya. Wow! Kuan, na siya in between meh and wow. Kuan siguro, na siya sa mga 7 or 6.5. Kay, kuan man po siya good. Very useful ba? Dili man siya ingon good nga kung dapat lami yun. Unsa at least if you're hungry or you really need kuan, kanang pang sud sa tiyan. It's so good, fried rice! Is it a wow or a meh? Overall, sa effort, it's a wow. Woo! yung flavor kay mura ka ng sauce sa siomai. In fairness niya, nakaluto dyan siya niya. Based lang sa trend ha, nga trending ka siya sa TikTok. I can rate it a wow. Kay bago dyan siya nga technology, like wala dyan siya sa Pinas, oo. So kung mo na imong mama nga paglungag og kanon kanila luto para malabayan ka rice cooker. Ganon.